Združenje UNIT od Kumanovo, Lipkovi, Staro Nagoričano ima primjedbu do Zavod za vrabotovanje. Kritika je ta, zašto se briše stečajni i tehnološki višok rabotnici od Zavod za vrabotovanje ne po svoja vina ili primorno. Ja sebe jedan apel do službenici i do direktora na Zavod za vrabotovanje. Deka, ne sme nikoj samovoljno da izbriše nijednog stečajnog i tehnološki višok rabotnika od Zavod za vrabotovanje, inaku kesi tražimo po institucije našite prava. Ne je ubavo da nekoj najde shodno i da ima silu i da kaže na ovije ljudi da nema potrebe više da dovađa, da nema nikoj da ga vraboti. Pa ja svelam, ako nema nikoj da nas raboti posle 500 godina naš život, neka nam dade obeštetuvanje i mi nema da se bunimo, a da se briševo od biro, ostro suduvame i nema da dozvolimo da bide brišani od biro ne po svoja vina.